بۆ ڕێککەفتنا پارتên سیاسیên Başûrê Kurdistanê zêdetirî her têgehekî siyasî peyva sazan di mavê borî de hatiye gotin û vegotin. Ji gorepana siyasî jî derbasî cemawerî û edebiyatê jî bûye. Sazana û careka dî birîsî dêşqûçê meçin û şax dê tê ramîn ne asê hindî hênêjek navê vêrîn careka dî sazana û dêstoya xuşkênîn û hên û kuriya xwe vegirîn. Vêja Hozanvan Şaban Silêman di çend rojên borî da helbestek li ser belavkiriye û têda her tiştekî bû partan dihêlît. Pîspîska hefka me berden we çi dî divêt bi xwe bibin. Sazan û perleman û razan bû we. بیر و پالاوگه و پترول تاج و تخت و اول بوه زیر حلیای قرسی میراتی میرگه و کرسی و چت وید بخو ببن همیا ببن تنه کردستانی بومه پیلن. شعبان د بنیاد دا نلگل سازانه و ساغلم نابینید. سازانه ام گهاندینه هنده ام کرد برینین کمبین کشیدن ویجا خلقه کی بیانی بهید بیشتمه گلی کردا شرمش خوب بگن اوه داعش یه سرسنوری گرم زنجیراوی بردا اوه ها داد باجرت هوا دا برو که نه وقتی هنده و ما خوب ویوه گیره دا از بینم سازان دا اصل دا تشتگی گله فاشله. يعني خوكي خوبخشن عبدالرزاق نهێلی ku ew jî êke ji wan hozanvanê ku tano ke jî bi serwa helbestê dinivîsît helbestek li tora civakiya Facebookî belav kiriye. Ew ji destpêkê hewara xwe beref asmanî bilind diket. يا خداني عرض و عسمان تو دزانی چیه درد و چیه درمان نما دنگه نما رنگه نه ازمان ململانه و گود کو پرو پاکندان ام کرینه گوشت کلان دی به قازان دبیجن دل سر خوب بلاف کن بسازان باشه ما کا بخت و ایمان و کا وجدان گلک به امیدن گلک عبدالرزاق gelekî bi dax û kesere li ser pirsa sazanê. Tinê hêviya ji partên siyasî diket ku xelkî ji bêzarbûna ji wan rizgar bikin. اف مرگسات و کارسات سر ملت کرد هاتین اش نبونا باوریه برانبر ایک اوه ایکش اگر بویه که حتانو که ام نگهشتینه آرمانجه دوید ام کساتیان ملت کرد ام بجین دامپیدان ایکودو بکین. Xelkê Başûrê Kurdistanê û her du hozanvan çavareyê roja êkşembê ne ku dê di rêniştina lahenên siyasî da çi sazît. Vegerana vî têgehîd nav xelkî da wekir sazan biçîde di nav edebiyatê da bi şêweyekê rexneyî. Ev jî ne tinê mêjûyeka rexneamêz li siyaseta partên Kurdî di edebiyatê da tomar diket. Belkî peyameke ji xwedan qelema bû partên Kurdî ku ne bi êkrêziya wan abîtin gel wa danînin. Yusuf Ehmed Rodaw, Duhok.